I have invited Minister Borg to join me at the head table, as on Monday at the Permanent Council we reached consensus for Malta to serve as 2024 chair. Kien b'dan il-mod li ċ-Chairperson-in-Office tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, Bujar Osmani, ħabbar li s-sena d-dieħla il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Borg se jassumi il-kariga ta' Chairman ta' din l-akbar organizzazzjoni reġjonali. Nhar it-Tnejn fil-kwartieri tal-Organizzazzjoni fi Vienna, l-Awstrija, Malta ingħatat l-appoġġ unanimu ta' 57 pajjiż membru mill-Ewropa, l-Amerka u l-Asja biex tassumi dan ir-rwol importanti b'turija ta' fiduċja qawwija li tgawdi globalment. Fil-bidu ta' din il-laqgħa annwali ministerjali tal-OSCE, iċ-Chairman preżenti Bujar Osmani ringrazzja lil Malta li qamet tal-okkażjoni u seġġor din ir-responsabilità importanti. Innota kif Malta kienet minn ta' quddiem biex tassumi din ir-responsabilità fi żmien ta' sfidi internazzjonali bil-gwerer fl-Ukrajna u l-Vant Nofsani. I'm grateful that many participating states joined us in this quest and that the Republic of Malta has assumed the important responsibility and with the agreement of all participating states, stepped up to fill the vital role of 2024 Chairperson-in-Office of the OSCE. Minister Borg, I salute your leadership in the OSCE's hour of need. Preżenti wkoll fil-Maċedonja ta' fuq kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov li hija l-ewwel żjara tiegħu f'pajjiż tan-NATO minkemm ilha li bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna fil-bidu tas-sena l-oħra. Din iż-żjara qajmet ċerti tensjonijiet bl-Ukrajna, il-Polonja u l-pajjiżi Baltiċi rrifjutaw li jieħdu sehem fit-tmum tal-Presidenza tal-OSCE is-sena d-dieħla kellu jkun hemm l-Estonja iżda r-Russja u pajjiżi oħrajn pro-Russi oġġezzjonaw. Ma dan ir-Russja użat ukoll il-vito dwar l-operati l quddiem tal-OSCE u anke il-budgets ta' din l-organizzazzjoni kien ftit tal-ġimgħat ilu meta pajjiżna ġie avviċinat biex is-sena d-dieħla tmexxi l-OSCE. Id-deċiżjoni formali dwar il-Presidenza Maltija ta' din l-organizzazzjoni importanti se tkun imħabbra il-ġimgħa.